Pozdrav od Auto opreme. U ovom videu menjat ćemo pločice zadnjih disk kočnica. Ovo su solidne, da kažem solidnog kvaliteta, belgijska proizvodnja, inače za Citroen i Peugeot, i ovo su vrste tih vozila na koje idu baš ove pločice. Kod ostalih se na sličan način, ako ne i na potpuno isti, menjaju. Pa ćemo krenuti od opreme koju ću koristiti. Izuzetno dobar Roteic pneumatski pištolj, malo poboljšana verzija, 720 Nm, jak, izdržljiv, a po povoljnim cenama. Link gdje možete kupiti ovaj pištolj možete naći ispod videa. Također ovo pneumatsko crevo, silikonsko, ojačano. Koristit ćemo i čegrtaljku teleskopsku. Sve ovo možete naći na linku ispod videa. Izuzetno jaka, čvrsta. Evo, tu su pločice. Ove su istrošene, ali manje nego ona druga strana. Ovdje imamo sajlu ručne kočnice. Nju ćemo da otkačimo. Odvićemo ova dva šrafa, znači jedan i naspram ovaj drugi šraf. Oborit ćemo kandže kočnice i zamenit ćemo pločice. Morat ćemo da raširimo, da sabijemo kandže i da zamenimo pločice. Znači, ovaj šraf i ovaj šraf dole ćemo popustiti. Jedna napomena. Zbog čega moramo da vrtimo klip u jednu stranu da bi ga vratili unutra? Ne možemo da ga potiskujemo. Dok kod nekih drugih mjesta, na primjer kod prednjih diskova, ne moramo da vrtimo, nego možemo samo ga potisnuti prema svom kućištu i on će da uđe. Zbog ručne kočnice. Ovo je sajla ručne kočnice koja povlačenjem rotira klip i on izlazi jedan deo. Znači, kad se rotira, on izlazi i pritiska disk. Znači, ta rotacija koja se dešava putem ove poluge, znači povlačenjem rotiramo, izlazi disk, pritiska, izlazi klip i pritiska pločice, a pločice pritiskaju disk. Znači, to je zbog čega moramo vršiti rotaciju prilikom vraćanja klipa kod zadnjih disk kočnica. Evo još jednom da vidimo šta ide u tom setu za kočnice. Širenje kočionih klešta, pomeranje kočionog cilindra, kočionog klipa. Znači, imamo ova dva ključa, imamo dodatke u zavisnosti od veličine klipa kočionih klešta. Može poslužiti kao oslonac.
link ispod videa. Vrlo povoljno, a korisna stvar i dugovečno. Evo, skinuli smo ovaj dio skroz, znači ovim šrafovima, znači taj i taj je bio pričvršćen nosač pločica. Moramo sabiti ovo, sad ćemo lakše vidjeti, zbog toga smo skinuli skroz, inače ne mora da se skine. Znači ovaj dodatak kojih ima raznih veličina u ovom setu, dolazi, ovi vidimo ispusti, dolaze u ove, da kažem, žlebove ili propuste. Znači trebamo ovaj klip da sabijemo što više, znači skroz do kraja, kako bi nove pločice mogle da stavimo. Osloni se ključ. Evo vidimo kako se pločice sad stavljaju lagano. Imaju svoja ova limena ležišta. I vidimo debljinu kočionih pločica. Sad vraćamo na mjesto ovaj ovdje deo, dolazi ovdje. Vidimo ovaj deo ide ovdje, vraćamo kako je bilo, vratili smo kočioni klip kočionih klešta. Evo još jednom, kad smo stegli ove šrafove, napravili smo mjesta da prođe disk i da dođu pločice na mjesto. Vraćamo sad sve to na disk i ova dva šrafa što smo skinuli. Znači evo kako stoji na disku. Evo ga taj šraf jedan i stavit ćemo ovdje drugi, pričvrstiti to i pločice su zamenjene. Šta mogu preporučiti? Izuzetno kvalitetan pištolj, Rotejk, malo jači nego onaj standardni, ranije je bio od 700, sad je 720, izuzetan mehanizam, jak, može koristiti velike gedore. Za drugu stranu uzimamo drugi ključ, oni su isti, samo je drugi navoj. Ako nemamo oslonac ili ne možemo da pridržimo rukom, onda koristimo u obliku pločice da dobijemo oslonac. Isto namještamo
I sad ide u suprotnu stranu u odnosu na levu stranu vozila, kad smo radili onaj drugi točak. Možemo ovdje ključem pa pridržati. Bitno je da ga vratimo što više unutra, da poravnjamo, da bi lagano stavili pločice, pošto su pločice nove. I završili smo sa vraćanjem klipa. Kod ovog dijela sad, znači nisam skidao nosač pločica skroz, samo toliko da mogu da izvučem pločice, a klešta sam bez ovog nosača pločica skinuo. I sad isti je postupak kao na prvom točku, tako da nećemo ponavljati sad. I naravno na kraju ne zaboravite jedan like ili subscribe. Podržite naš rad, mi ćemo vam se sigurno odužiti. Pozdrav od Delovi automobila.